wawan krenang dengan krentong itu ke bentar ke bawang shimek bekangnya. Udah nulis kena samlah. Kena samlah. Ubala penpau haki remsan lemi ke social media haki YouTube banang baladade mangaong ngam IFIR be. Kabamut bau bardan dan di pleng ubriu uba put yigi briu uba tang madan bakan tho ul IFIR. Kata ke cingut resngap ngan batai ya kan ni ngan haban keren. Kenal bangin syai. Dan simun gi bakan tho Tomek yu barden digi post nam ram jupen slow. Mereka don kawai ke jingken tok pada palat liam. Ngamban si ngasubu no haka status ke jonga. Bat kibrayo kan puli ya ke status ke jonga. Kidan on barden. Naik persiap. Ngasukli ki fileyo i. Ya ke iga bakan tok. Ngamdan por ng persiap. Ngam kwai mo bang FIR. Nay tinalam sa Voice of the People Party. Kaya ngim na so piman syupriang la pi piskak ni te parti pinung alam ji nilai FIR. Namte pak kita ginong alam ji kidon kata ka jinsu pitar ka jimong. Pak dehi ban mong. Ban utau bong bangati nganum FIR ngan sim bagidei gi kai. Masupo aban keli jingkeli tangkan ni. Pitir kuno la thok hapo di social media ya. Kapag penongi ginong alam gi bun kimtip namarap delete no one word. La thok mo ba dang ba bari gi kon. Kata ni gi kai. Kani gi jingkeli yo ni kena sama. Kata ni gi kai ubun ba bari gi kon. Halo ba dang ba bari gi kon. Ngadang ayo yung play mga nandun na por banyan siya ako kipat babi. Kuno puta onong baka di kajikay. Ngihikay magikpat yung baboy yon. Tanaga di. Kaya kapachay ni kinongaram sa Voice of the People Party. Ring ayo yung play. Huwag ka po rin nga mga sinsyari lagi. Haka jinong riyo. Kalaing gamitsi. Tengah ayu play, bagi yang kesem, tak kurim kerja di kor di tersiannya, kau apa naik terso. Itu punya upah berkuno. Kata ini kita terkam payba, kata ini kerubam, bagi sim kum dijadikan, ni ini memperlu cat kum kita dijad jinsi. Nama kata aku dipata, kalau tak perat, badak hiklan dan musya. Ya kakam ka mangangat re